Imana ibaha umugisha mwinshi kutwakira no kutuyobora. Turambure za Bibiliya zacu dusome. Muri za Bibiliya zacu dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto kwa kabiri. Ndiko Pawulo yandikiye Abakorinto kwa kabiri ibice 5 murongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15. Ne data nabonye umfashe gusoma erike Ariana cyangwa undi wese ushobora gusoma fashe Abaroma Abakorinto kwandiko kwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 2 umurongo wa 13 n'uwa 14 turangize ku 15. Ibice 5 umurongo wa 13. Yego. Niba dusaze kubw'Imana kandi niba tudasaze ni kubwanyu. Yego. Kugira ngo tubafashe. Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye. Twemezwa yuko umwe yapfuye kandi bikaba byuzuye kuko abandi bose bapfuye. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Ahubwo babaho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Amen. Murakoze cyane. Twongere dusome mu Roma ibice 5 umurongo wa 21. Rwandiko Pawulo yandikiye Abiroma ibice 5 umurongo wa 21. Kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka. Kuko ibyaha byimitswe n'urupfu aba nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka. Buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Biduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Komeza. Kugira ngo nk'uko waza ku 22. Yego. 22. Yes, ico ni gice cya 5. Yes. Dusozereze cya 6. Komereza cya 6. Murongo wa 9 kugeza kwa 14. Soze. Komeza. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa. Urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha. Ariko ubwo ariho kubw'Imana. Amen. Amen. Sate sa. Aringize ngo ugeze ku 14. Abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha. Umuntu wese yiyumvemo ko yapfuye. Mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Umva noneho umwanzuro noneho ntimugasubire kwimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Ngo mwumvire ibyo irarikira. Kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Kandi nibikabeho ngo ingingo zacu zibe intwaro yo gukiranirwa. Ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke. N'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Yego we. N'ingingo zacu tuzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Amen. Ibyaha ntibikabategeke. Ibyaha ntibikongere gutegeka. Kuko mudatwarwa n'amategeko. Kuko ubu tutagitwarwa n'amategeko. Ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha basa. Mukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Muryakire kandi.
ndashima imana y'umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umugoroba w'uyu munsi wo kuba imbere yayo mu iteraniro mu isanzure ryiza ry'abana b'Imana. Imana yabikoze, ihabwe icyubahiro, ndayishimiye. Amen. Icyo ngeho nongeye gushimira itorero ryose, abakuru n'abatoya bagize iri torero, mwebwe mwese muri aha ndabashimira kuza kwicara kugira ngo tubashe kuganira namwe. Imana yo mu ijuru baho umugisha, yaboneye uburyo n'umwanya mukaba mwaje. Yesu abaho umugisha mwinshi. Ndashimira bw'umwihariko abashumba n'abayobozi twagiye tuvugana bashinzwe ivugabutumwa, ndabashimira cyane kuduha uyu mwanya. Evera n'abo bakorana n'abayobozi bose ba hano, Imana ibaho umugisha mwinshi. Dutewe iteka kubana na Apostle, ndishimye cyane kumubona, ubwicubahiro cye ndashima Imana, kandi nshima kubana namwe muri iki cyicaro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Ndishimye kuba kuri aka gatutsi. Aha ni mu mavuta ya apostolike, imba natashe. Ubu natashe aha ni mu mavuta yabo. Ndashima Imana kubw'iyo favor. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ndashimira inshuti n'abavandimwe baje nararitse, turi kumwe nabo, ari abo turimo tugendana, mwene data Mahirwe n'abandi twajyanye mu gatondo iriya Nyamata, sinzi ko bahageze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Yesu abagirire neza cyane. Shima ku bwa Perezida Musore, arisize mubwiye kwaza tukabana. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Sema amen. Hanyuma ndashaka kuganira namwe ijambo ry'Imana kuko baduhaye, ariko mfite ishimwe ryuzuye umutima tubasha kuvuga mu magambo. Kuba hano ni ishimwe ry'Imana, kubabona gusangira namwe ijambo ry'Imana ni ishimwe ryuzuye umutima. N'ibindi byinshi ndobasha kuvuga byuzuye umutima wanje nibutse, kuko Imana yangiriye neza namwe ikabagirira neza. Nashimishijwe n'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana risa neza, rimeze neza. Sema amen. Byo byose reka tubikubire mu nanga ngufi. Ngufi nziza, ureke wamugera ahandi heza bakunda hari mu mutima. Hanyuma tuhite twicara. Turashima Imana, turashima Imana. Shima Imana mutima wanje, shima Imana, shima Imana. Ashimwe wewe Yesu, ashimwe wewe Yesu.
urakoze cyane ngwino uterarurira wakidu tuwe ngabatera zarurira tuwe ngabatera zarurira dutere zarurira Yeme muvuge ngo amen. Hallelujah. Wenka basa muri Imana isiri. Hallelujah. Hallelujah. haleluya Ndafashwe kabisa. Shaganye ibiganza doyose Imana isiri cyubahi. haleluya 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 wa haleluya Mani baho mugisha mwinshi kwishimira Imana ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso byo kwiyegurira Imana. Turaganira kwiyegurira Imana byuzuye. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Kwiyegurira Imana byuzuye. Hari umuririmbyi w'umukongomani waririmbye nagira ngo cyafusiko akarimba ngo hagira umuntu uzana inyuma yanjye umuntu utogira nabi umuntu ufite umutima mwiza ekazavuga ngo ni zole muri tayari Abango Yesu ni zore. Yesu. Bwana wangu ni zore. Mwokozi wangu ni zore. Ageze kumukunda byuzuye. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Iyo umuntu ageze kumukunda n'umwizera nawe yizera anajiachilia akura. Sema amen. Imbere y'Imana tawuzuha ubahiro icyari ipeta zose n'iz'abantu nkabo ipeta zose grade zose fonction zose promotion zose uburebure cyangwa ubugufi bwiza ubu bijyanye ibi ubunini ni butoya byose ni iby'abantu ku Mana ibyo ndi bizabikonta tibazabiharura ntibiba timunyumvise. Hallelujah.
ni Yesu Kristo. Ni usumba byose. Ni usumba byose. Muri ico gerero nta musaza kandi. Iyo ugeze imbere y'Imana nta mugore nta mugabo, nta mugiriki nta muyuda. Abari aho bose bari munsi ye. Noneho wamubona ukaba muto kandi iyo ubaye muto urirekura. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe mugose. Hallelujah. Ayimidiwe Bwana wa mateka. Amen. Ukuni hano muremerewe n'imyaka n'ubuzito ubunini. Uko ibintu bituremerereye hano byose ni ibyahano imbere y'Imana nti woruhuremera. Gira mugenzi wawe ngo kwiyegurira Imana byuzuye. Kwiyegurira Imana byuzuye. Kwiha Imana nk'umuzuki. Twaraganiriye kwa gatatu. Twaganiriye amagambo menshi. Ariko yusuriza ku ijambo rivuga ngo kumva neza ijambo ry'Imana. Kugira ngo umuntu yinjire muri phase, yinjire muri environnement, yinjire mu mwuka wo kwiyegurira Imana, yinjira aho yo kwiha Imana n'umutima we, n'igihe wateze ugutwi neza, n'igihe wakurugutuye neza, n'igihe uzi kumva. Sema amen. Hallelujah. Vuga ngo amen. Hallelujah. Ayimidiwe Bwana wa mateka. Kumva ijambo rya Kristo ni intambwe ya mbere yo kwerekera iyari kugira ngo ubashe kumwiyegurira. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Niba kubaza ngo Imana yerekeye ku gutwi, ngira mugenzi wangu Imana yerekeye ku gutwi. Nushaka kuyireba ntugakanura amaso, fungura ugutwi. Ngira mugenzi wangu fungura ugutwi. Fungura ugutwi. Hallelujah. Mwanga na msarode gani? Ingolo mafoga bosa. Kumva neza ijambo rya Kristo, kumva neza ijambo ry'Imana biguhesha kwizera. Iyo wizeye rero biroroha kwirekura cyangwa kwiha Imana byuzuye. Kubera impamvu zitatu. Impamvu ya mbere, iyo wumvise ijambo ry'Imana neza, uyimenya neza birashaka nta gushidikanya cyangwa gukekera. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Igituma umuntu agenda na mashaka kenshi nuko utamenya ikiri aho ngaho. Nibyo. Igituma umuntu atisambura, atirekura, adakinguka, ataba open ni ku mpamvu z'umutekano. Taba yizeye neza umutekano. Ariko kumenya biva mu ijambo ry'Imana, kwizera biva mu ijambo ry'Imana, bituma udashidikanya kubw'aya makuru. Intumwa za Yesu Kristo zagize igihe kinini cyo kubasha kumva. Biza amezi imyaka 3 n'amezi 6 bari mu ishuri, barimo biga ijambo ry'Imana. Yesu ari rabi nawe bakaba abigisha. Yakazamuhamagara ngo rabi. Ntabwo bamuhamagara ngo Kristo cyangwa Yesu, rabi. Kubera bari muri environnement yo kwiga, bari muri environnement yo kumenya, bari muri environnement yo kubasha gutega ugutwi. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Bari maso, bara hantu ho gutega ugutwi. Batega ugutwi imyaka 3 n'amezi 6. Bafunguye ugutwi gusa. Ijambo kuri ya Kristo riruzura muri bo. Sema amen. Atukuzwe. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Atukuzwe. Uraho bateraniye hose kuba ishuri. Sema amen. Atukuke. Bagera no kumeza bakamusiguza. Bakamubwira ngo burya wabwirije cyangwa wigishije. Wazuvuga mu bwenge bwinshi n'imigani myinshi. Titwaza tubasha kumva. None se wo dusobanurira. Sema amen. Amen. Wo bangu dusobanurira. Kristo
akongera akabasobanurira akabasubiriramo neza. Vuga ngo amen. Amen. Kubera ko yarazi neza ko abo bantu bogeje amatwi bafite kwiyegurira Imana bya burundu. Amen. Bari bafite injana yo kwiyegurira Imana burundu, kwiga Imana byuzuye. Sema amen. Amen. Kwiga Imana byuzuye rero babasha gutega ugutwi imyaka 3 n'amezi 5. Asifiwe mukozi. Osri watanguna. Yesu Kristo yagiye abafitiye icyizere cyuzuye kubera ubumenyi buhagije yari yarabasutemo. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Atukuze. Kandi biciye mu gutwi. Cyo gituma Paulo yandikiye Abaroma arabwira ngo kwizera kuzanwa no kumva yemwe. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ntabwo mwabasha kwizera umwami Yesu. Ntabwo mwabasha kumenya umwami Yesu. Undi Imana ni invisible. Imana ni ntigaragara. Iyo usomye Paulo yaranditse aravuga ngo Kristo niwe wazanye ishusho y'Imana itagaragara. Iyi dukurikira, iyi dusenga, iyi duteranira, tiboneka, tiziboneka ndabarahiye, tizaboneka, tizojoka hano ndabarahiye. Muzogira imyaka n'imyaka. Ntabwo izajoka, ntigaragara. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Atukuze. Asifiwe Yesu. Hallelujah, hallelujah. Alimidiwe Bwana wa mabwana. Hallelujah. Ariko Imana itagaragara izifatwa n'ugutwi kwategereye neza. Hello? Hello. Ugutwi niko kuza kwinjiza Imana itagaragara mu muntu. Kwanyine gusa. Hallelujah. Amen. Ayimidiwe Bwana wa mabwana. Atukuze manyangufu. Ayimidiwe Yesu Kristo. Shalo keneva. Bibiliya ndiremereye kwitwara. Bibiliya nditeye isoni kwitwara. Bibiliya siremereye kuri telefone zimwe ndi mukubona zifite umuzito. Telefone ziga ziri mukuva. Ziraremereye. Bibiliya siremereye. Uzikiremereye se nikikurimo. Kurya icyo wumvishije telefone mutandao. Wumvishije neza WhatsApp ikurimo. Mbwira mugenzi wangu WhatsApp, Facebook na WhatsApp na Twitter na TikTok kuri. Niba ukunda TikTok kuko niyikubamo. Ikikubamo ubundi kiroroha kugitwara. Ariko ikiri inyuma kiraremera. Ikiri imbere ndikiza kiremera. Mbwira mugenzi wangu kukurimo ndikikuremereye, kikuremereye nico tengata. Kuitengata. Icho Kinyarwanda kirumvikana. Ni Kinyarwanda. Gutengata ni Kinyarwanda. Gutengata. Yindi sinonime niki? Pesi yo sakoshi. Yes, nuko nguko. Yabisobanuye. No, gutengata. Tengata nukugira icyo wikoreye, nukugira ikikurimo, warangiza ukitwaza ikindi kiri inyuma. Birumvikanye? Onge nukugira icyo ufite. Kiri base. Kiri nyacho. Hanyuma ukishiriraho ikindi cyo gutengata. Ubu nyine abakristo dufite batwara Bibiliya nko gutengata. Accessoire, yes. Mu Gifaransa. Ama accessoire. Rimwe na rimwe mukayibagirwa. Fata. Komeza Yesu. Asifiwe mukozi. Atukuze. Ayimidiwe Bwana wa mabwana. Ewe si family. Ayimidiwe Yesu Kristo. Ayinuliwe Yesu. Umwuka aheruka kunyemeza arambwira ngo icyo umuntu afite imbere nicyo azayumva inyuma.
mwese mwarize mufite ibifaransa birebire na masiyanse menshi n'ibyongereza. Tubone icyongereza ufite uko ufite umuzungu muri wowe, ufite umwongereza. Wamize umwongereza bigatuma wumva umwongereza kandi wamara ukamuvugisha. Ariko utaramize umwongereza tiyoroha yumva umwongereza icyongereza. Pi. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Umuntu uzi igifaransa cyinshi uzumubwira ngo wamize umufaransa, ukwagira umufaransa imbere. Noneho kubera ko umufaransa murimwo akumva igifaransa, yarangiza noneho nawe akakivuga kubera yashize umufaransa muri we. Mwoshira Bibiliya muri mwebwe mwokumva Imana. Bibiliya iravuga ngo gituma mutumva ijwi ryanjye ngo nuko nta jambo ryanje bibabamo. Ngo abumva ijambo ryanje, abatumva ijambo ryanje si abanjye, abumva ijambo ry'Imana nabe. Sema amen. Anoi natao. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Kwiyegurira Imana byuzuye number 1 nuko uzugutwe. Kumesa ihuzu, kuja kugura ihuzu, oya. Gushiramwe imodoka amavuta ngugende, oya. Kwiyegurira Imana byuzuye nuko uzugutwe. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Subira ngo amen. Hallelujah. Nugutegerera Bibiliya, nugusoma wumva. Hari abantu basoma batumva. Hariho gusoma utumva, hariho lecture, hariho restation, twakaza twita restation. Donc ufata kuvuga kwa mfuririzo ukamuvuga gusinzi utumva. Sema amen. Ikigira cyo kimaze kugira ngo wiyegurire Imana byuzuye nugutegerera, nukumva, nugusobanukirwa. Ico twarakivuze singitindaho. Muri ico kandi twaje gusanga iyo umuntu yumvise neza hari ijambo riremeka rinini. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Iyo twumva ijambo ry'Imana riba rifite intego imwe gusa. Intego y'ijambo ry'Imana nukuguhindura wowe kutaba uw'inyama n'amaraso gusa ukaba uw'Imana. Sema amen. Amen. Nukudukura muri Adamu wa mbere tukaja muri Adamu wa nyuma. Twabivuzeho mu gatondo. Bibiliya iratubwira muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 13 wa 12 na 13 kugeza ku 14. Yavuga ngo abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ngo abo ndi bavyawe n'umubiri, abo ndi bakiri mu bubasha bw'umubiri n'amaraso, ngo ahubwo bavyawe n'ijambo ry'Imana. Hallelujah. Ijambo ry'Imana iyo waritegereye, ijambo rya Kristo iyo yumva neza riraguhindura, rifite ububasha n'imbaraga zo kuguhindura. Igituma tudahindutse byimazeyo ngo tube twiyeguriye Imana nukubera ko tutabasha na bukeya. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Tutabasha na buke gutegera ijambo ry'Imana. Iyo dutegera ijambo ry'Imana ridukura mu kuba ari inyama n'amaraso tukaba abanyamwuka. Sema amen. Amen. Iyo umuntu rero abaye umunyamwuka aba yiyeguriye Imana byuzuye. Muri ico gihe rero ijambo ry'Imana iyo rigeze muri wowe operation ya mbere riza rikora. Sema amen. Atukuzwe. Vuga ngo amen. Hallelujah. Ricumita umutima n'ingota icumita. Bibiliya iratubwira ngo intumwa zivuye mu cyumba cyo hejuru ba Petero ngo babwiriza abantu 3,000 ngo ijambo baza bavuga ngo ribacumita Mitima. Ribacumita Mu mitima. Mu mitima. Ngo ribacumite mu mitima ngo baca bugufi ngo barihana. Basaba ngo se twogira dute? Babwira Petero. Petero arababwira ngo ndakindi mwokora ngo keretse kwihana. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Ikigaragaza neza ko wateze ugutwi ijambo ry'Imana nukwihana. Kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bisanwa n'ijambo ry'Imana. Bisanwa no kumva. Bituruka mu kumva. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bisanwa no kumva ijambo rya Kristo. Rifite imbaraga n'ububasha bwo guhungiranya
guhinguranya ubugingo n'umwuka. Bibiri iravuga ngo n'inkota ikebera mu bw'izombi ngo rizaginjira mu misokoro mu magufa ngo rigatandukanya umwuka n'ubugingo, ngo rizaritandukanya. Ijambo ry'Imana iyo rigeze muri wowe rizarigenda rigutandukanya n'ibindi, rigatandukanya ubugingo bwawe n'ibindi. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuze. Umuntu akihana neza. Kwihana neza si ukuguhanurira. Kwihana neza ni ukumva ijambo ry'Imana. Atukuze mwenye nguvu. Asifiwe Yesu Kristo. Haleluya. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Haleluya, haleluya. Ahimidiwe Yesu Kristo. Atukuze. Kwihana isaha uba wahindukiye. Kwihana ibyaha kubamo intambwe zitatu. Arizo mvuga ndangize nje ku ijambo ry'uyu munsi. Akandi gace gatoya nsoza. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Kwihana ibyaha Bibiri ivuga ariko no kubabarirwa iyo umutima wacumiswe n'ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana ryakugeze ku mutima, ikintu cya mbere kibamo habamwo kwicuza. Habamwo kwicuza. Kwicuza ni kuchoka. Kwicuza ni ukubabazwa. Ibyaha biryoha igihe umuntu atahuye n'ijambo rya Kristo. Ariko ibyaha birabiha cyane, bikaryana cyane iyo ijambo ry'Imana rigeze muri wowe. Nibyo. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuze. Subira ngo amen. Amen. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Haleluya, haleluya. Asifiwe Yesu. Ainuliwe. Ibyaha bigira ibintu bibi mu buzima bitatu nabyo. Number 1, ibyaha iyo biri muri wowe birababaza, biraryana. Numubabaro, n'urupfu, n'urubanza. Birakurya. Urupfu ruraryana. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuze. Subira ngo amen. Amen. Icyaha kiri mu mutima wawe, icyaha kiri mu bugingo bwawe kiraryana. Kiraryana. Iyo Kristo akugezemo, ijambo rya Kristo rikugezemo, riguha kwicuza ukarira ukaboroga. Nicyo bituma Bibiri ivuga, Yesaya yazavuga ngo yemwe Abanyisirayeli murire muboroge mutake. Sema amen. Amen. Ibyaha bikurimo uzuboroga ugataka. Igituma mutaboroga nta jambo rya Kristo ryari ryabageraho. Iyo umuntu ijambo ry'Imana ryamugezeho azarira agataka akaboroga kubera ibyaha biraryana, agasaba Imana ngo Mana ntabara, Mana ndengera, Mana nyibuka, Mana ngirira neza. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuze. Subira ngo amen. Haleluya. Subira ngo amen. Haleluya. 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 Icyakabiri kiba mu byaha kibi. Ibyaha n'umwanda. Umwanda unuka. Ibyaha biranuka n'umwanda. Umwanda. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Ijambo rya Kristo rikugezemo uzubana umwanda urimo. Muri iri byarari nzaravuga ngo umwanda uteye isoni. Umwanda. Ibyaha n'umwanda. U Rwanda rwanga umwanda. Yo mwari mugize n'imitima ngo yanga umwanda. Bwira mugenzi wangu sukura umutima nawe. Ibyaha n'umwanda. Icya gatatu ibyaha. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen nawe. Amen. Subira ngo amen. Amen. Turi kumwe se? Icya gatatu ibyaha ni isoni. Soni nke. Bitera isoni. Biramwaza. Ibyaha bimara agaciro k'umuntu. Ibyaha ni kwambara ubusa. Biri iravuga ngo iyo umuntu ari mu byaha aba yambaye ubusa, aba yambukiwe. Adamu na Eva ngo bamaze gucumura ku Mana ngo barambukirwa bakugwaho uko si uwo mwenda ukwambitse. Sema amen. Amen. Niba ufite ibyaha ndi wambaye uri gutyo. Ariko ibyaha iyo tubonye ijambo ry'Imana rizariza kutwambika. Mbwira mugenzi wangu rizaritwambika. Isoni zikakuvaho. Abanyabyaha bagenda bububa. Abanyabyaha tibaze bagenda habona. Sema amen. Amen. Kubera ibyaha bitera isoni. Icyaha gitera isoni mu isi. Isi ntabwo yeremewe ngo ibe mu ibyaha.
nicyo gituma abakora ibyaha bose bihisha. Habe niyo wowe ufite uburyo bwose bwo kubikora, ni ngombwa ngo ubashe kwihisha, kubera ko icyaha ni isoni, itera isoni, kiramwaza. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe mwenye nguvu. Turicuza rero kubera kubabara, kubera umwanda twisangamwo, kubera isoni nke, kubera ibiteye isoni. Bibiri iravuga, Paulo aravuga ngo biteye isoni no kubivuga. Sema amen. Amen. Ibyaha biza bitera isoni no kubivuga. Ibyo nibyo rero twaduhindukirira, biza bituma tubabara, biza bituma twicuza. Kwicuza ni ukubabara, ubabazwa n'ibyaha n'umwanda n'ibiteye isoni. Amen. Amen. Hanyuma hava iyo etape hakabaho kwatura. Biravuga ngo uwizera umwami Yesu akatura. Sema amen. Amen. Nimwizera Yesu mukatuza akanwa kanyu, twizeza umutima tukatuza akanwa kacu ngo tuzokizwa. Sema amen. Amen. Etape ikurikira ni ukwatura. Kwatura. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Kwatura ni uguhamya mu bintu bikomeye mu buzima bw'ubumana, ni uguhamya. Bibiri iravuga ngo umuntu wese watura cyangwa uhamya ko Yesu ari umwami, ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bimubwirijwe ibyo, ngo abikoreshejwe n'umwuka wera. Munyumvishije? Atukuzwe. Ko murumva ijambo ariko turi kumwe? Yego. Kwizera umwami Yesu tumwizeza umutima tukatuza akanwa. Iyo twatuje akanwa tuba duhamije, turahamya. Iyo uhamije, Satani aza yihisha ahantu henshi, ariko ahantu hiwe hibanga hambere aza yihisha, akiyoberanya akakubwira uko ashaka. Ni ukwihisha, ni ahantu hataboneka. Satani aza ashaka ngo nagutera tumuvuge, aza ashaka ngo nakora ikintu uhishe. Iyo uhishiriye Satani urashize, wamuhaye imbaraga zose, azakumara, atakumariza. Niko abaswahili bazavuga, pole pole atakumariza. Numuririmbyi waririmbye. Sema amen. Amen. Buke bukazakumara. Ariko iyo watuye, imbaraga za mbere zo kwirukana Satani ni ukwatura, ni ugutwikurura, ni ugushira hazara. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Imbaraga zo kwatura ni uguhamya Kristo ko ari umwami, ngatwikurura Satani, nkamubwira ngo ndakwanze, kunze Kristo. Sema amen. Atukuzwe. Vuga ngo amen. Haleluya. Subira ngo amen. Haleluya. Iya gatatu ni uguhindukira. Iyo umuntu amaze kwatura, iyo umuntu amaze kwatura ibyaha bye, etape ya gatatu kugira ngo ubushikiriye kwiyegurira Imana mu ijambo ryo kwihana no kubabarirwa, ni uguhindukira. Guhindukira ni ukureka ibyo wabagamo, ni ukureka ibyaha, ni ukureka igisa nacyo, ugahindukirira umwami Yesu. Sema amen. Mu yandi magambo Paulo yaravuze, ibyaha uzubibamba iriya, nawe ukabambwa kuri byo, ugatandukana nabyo. Dawidi yaravuze ngo kw'iburasirazuba ngo yitaruye iburengerazuba, ngo ni kw'ibyaha byanjye ibicumuro byanjye ngo yabijyanye kure. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Iyo umuntu yihanye neza akababarirwa, azaja kure y'ibyaha. Mbwira mugenzi wanjye se ugeze he kuba kure y'ibyaha? Asifiwe makosa. Atukuzwe milele. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Haleluya. Nuguhindukira ugasanga Yesu, nuguhindukira ugakurikira Yesu. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkorera, ngo niyange yikorera umusaraba we agire gute? Ankurikire. Dufite abakristo bazabamara kwihana tahindukire. Niba utarahindukira uracyariyo. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Kwihana no kubabarirwa ibyaha nuguhindukira niyo yamwisho. Icyakabiri kwiha Imana zuzuye. Kwiha Imana zuzuye cyangwa kwiha Imana ngumuzuke. Sema amen. Amen. Nukubaho kwiteka. Mbwira mugenzi wangu nukubaho kwiteka. Nukubaho kwiteka.
kubaho kwiteka. Bibiliya yatubwiye urupfu rw'umwami Yesu. Urupfu rwazanywe n'umuntu umwe ari we Adamu. Ngo twese tuja mu rupfu. Urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, umugabo umwe, Adamu na Eva. Nibo bazanye urupfu, nibo bazanye gupfa, nibo bagwabiriye, nibo barusoromye, nibo bagwiyegereje ngo abantu bose bokamwa no gupfa. Bose nibo bakoze icyaha, abantu bose bokanwa n'ibyaha. Sema amen. Amen. Umuntu kubera Adamu, umuntu ahinduka aja mu cyaha, aja mu kuba mu hasi. Bibiliya iratubwira ngo Imana mu ijuru iriheta ija gushaka umuntu, yohereza undi muntu, yohereza Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, niko no kuzuka kwazanywe n'umwe. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Subira ngo amen. Hallelujah. Kugira ngo umuntu abeho nukuba yarapfuye. Mbwira mugenzi ngo kubaho kwawe n'ugupfa. Urupfu rwa Kristo rwazanye gukuraho urupfu rwa Adamu. Adamu wa mbere yatuzaniye urupfu, Adamu wa mbere yatwabiririye urupfu, Adamu wa nyuma atuzanira ubugingo, atuzanira kubaho kwiteka. Kutuzanira kubaho kwiteka na warapfu. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Urupfu rw'umwami Yesu kuba mu ngingo zawe, kugira urupfu rwa Kristo muri wewe, kwibuka urupfu rwa Kristo muri wewe. Iyo urupfu rwa Kristo rugeze muri wewe rugukura mu rupfu rwa Adamu. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Ugahabwa kubaho. Kwiyegurira Imana byuzuye nukubaho kwa muntu. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Kubaho kwa muntu ntahandi guturuka mu gupfa no kuzuka kwa Kristo. Kristo yaje kugira ngo afate ibyaha biri muri twebwe abyice. Yesu Kristo urupfu rwe nugo kwica ibyaha byo muri twe. Iyo twibuka urupfu rw'umwami Yesu mu buzima bwacu, iyo twakira urupfu rw'umwami Yesu mu buzima bwacu, tuba twakiriye imbaraga zica urupfu rw'iteka. Hallelujah. Sema amen. Atukuzwe. Vuga ngo amen. Hallelujah. Subira ngo amen. Hallelujah. Iyo tudafite urupfu rw'umwami Yesu, nta kubaho kwacu kubaho. Amen. Amen. Kubaho kwa muntu, kubaho k'umukristo, kubaho kuwemera Imana ni urupfu rwa Kristo muri we. Kwakira urupfu rwa Kristo ni ukwakira kwiyegurira Imana. Umuntu niyo kwiyegurira Imana atazi ibiriyo. Ibiri ku Mana ni umugambi w'Imana wanditse muri Yohana igice cya 3:16. Biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwiyegurira Imana ni ukuba mu bugingo buhoraho, kandi nta yindi nzira ni ukwimika urupfu rwa Kristo muri wowe. Sema amen. Amen. Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo twafanye na Kristo mu mubatizo. Haleluya. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Ayi salo. Inyigisho zibanze za mbere mu itorero ni umubatizo. Za mbere ni umubatizo. Umubatizo uvuga iki? Umubatizo uvuga gupfa. Amen. Amen. Inyigisho za mbere z'umukristo zibanze ni umubatizo. Twebwe abenshi babatizwa batazi icyo bagiye gukora, ariko mu gihe cyo kwemera Imana, cyo guhamya kubatizwa kubamwe amagambo atatu. Ijambo rya mbere kubatizwa kubamo ni ukumenya neza umwami Yesu icyo yakoze mu buzima bwawe. Baza bakubwira Kristo wawe. Sema amen. Amen. Bana Kristo wacu, Kristo wawe. Amen. Kugira ngo ubashe kugera muri faze yo kubatizwa, kugira ngo ubashe kugera muri faze yo gushigwa mu mazi,
kugira ngo ubashe kugera muri faze yo gupfa nukubanza kumenya ngo sema amen. Atukuzwe. Kristo yapfuye azi neza ko afite ubugingo ari bwisubize. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Rero gupfa uzi kuzuka zo gutera ubwoba. Munyumvishe kubera ko mubitegereje mutarabyizera. Bokubwira ngo urinjira mu rupfu hano numaruhuruke wo kwinjira ndamba iyo tumutinjira. Igituma tutokwinjira ahantu hateye ubwoba ngo duhuruke uwuzi ngo ninjira mu ndapfa ariko ni winjira mu gahuruka ntaco bitwaye wo kwinjira. Umwami Yesu yapfuye azi neza kwicagiye guhamba n'izaha ariko we ariho. Sema amen. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Iyo rero twigishwa umubatizo tuba dupfana na Kristo. Baza bakubwira ngo fana na Kristo numaruzukane nawe. Sema amen. Kubera ko Kristo yazutse asifiwe umukozi. Ayo ni amakuru azwi hose nimva yirarangaye. Kubera iyo mpamvu twemera gufa, twemera kwigishwa gufa, ufe kucaha, ufe kugisa naco, ugifeho, ubatizwe, ukora iyo acte cyangwa se ico gikorwa cyo gufa ufana na Kristo uzukane nawe. Donge umubatizo nugufa k'umuntu, nugufa kuzaha, nugufa k'umubiri. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Subira ngo amen. Amen. Nugufa k'umubiri wuzuye ibyaha hakabaho umubiri none utazongera gukora icyaha. Amen. Amen. Nta uburyo wo kwiyegurira Imana utazi ayo makuru. Icyakabiri kiba mu kubatizwa. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Baza bagusingiriza ubugingo bwo kubaho kwiteka. Baza bakubwira ngo asifiwe umukozi. Atukuzwe. Kuzo mukozi. Iyo twiga umubatizo habamwo inyigisho zivuga ngo ubayeho none utangiye kubaho ubunyi. Sema amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Ubayeho. Iyo tubatijwe, iyo twihanye ibyaha, iyo twakiriye urupfu rwa Kristo muri twe, tuba tubayeho, tuba dutondetse ubuzima bwo kubaho. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Abakagusingiriza ubugingo ukaba ubayeho. Muri ico gihe wiyegurira Imana itanga ubugingo. Sema amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Kwiyegurira Imana bihagije nukubaho. Kwiyegurira Imana byuzuye nukubaho kwa muntu. Urupfu rw'Umwami Yesu nukwakira urupfu rw'Umwami Yesu. Amagambo abiri gusa naje kubabwira kubwo kwiyegurira Umwami. Ijambo rya mbere nukumva neza. Ijambo rya kabiri nukwakira urupfu rw'Umwami Yesu. Nimwakira urupfu rw'Umwami Yesu. Nakira urupfu rw'Umwami Yesu no kuzuka kwe. Sema amen. Abemera bose ko Yesu Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye akaba umuganura w'abasinziriye ngo abo bazohindurwa. Yesu Kristo naza bazohindurwa bamusanga kandi ngo nasanga barapfuye ngo abo bazumva ijwi rye bazozuka. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Abiyeguriye Imana bariho badapfa. Yobu nico gituma urupfu ndasho rwamubwiraga. Na Paulo yarabivuze ngo aheze mu rugabangabo ngo tazi ico ahitamo ngo gufa ngo kumubera inyungu ngo kandi kubaho ngo ni kubwanyu ngo nukugira ngo abwirize ubutumwa bwiza agwiza amakamba. Aravuga ngo iwe aheze mu rugabangabo. Ibyo byombi icoza mbere ni sawa n'amahoro. Kubera iki? Tapfa. Urupfu ndero kumufiteho urutapfa. Kristo yarazutse azukana n'abera. Kristo yarazutse azukana n'abapfira muri we. Kristo yarazutse azukana n'ababatizwa. Iyo tubatizwa tuba dupfa tugazukana nawe. Turiho none kubwe. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Imana irashaka kwiyegurira Imana n'igihe ubaho utabayeho kubwawe uriho kubwa Kristo. Hallelujah. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Kwiyegurira Imana nukubaho kushake bw'Imana, kubaho kubwa Kristo utariho kubwawe wenyine. Amen.
kubaho n'ukwiyegura Imana. Yobu aravuga ngo bazamutinyisha, baramubwira, umugore we aramubwira ngo watutse Imana ukipfira, wapfuye ko ariko ngo kuruhuka. Aramubwira ngo woye kunyereka ku rupfu arimo kuruhuka. Aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bapfapfa, ngo kuko ibyiringiro yari afite. Sema amen. Yobu yari ariho. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Amutangariza itangazo, aramubwira ngo nubwo Imana yonyine yawe ni iki, nzopfa nkiyiringiye, kandi aho nzoje ni mu mukungugu. Uwo mukungugu nzowusinzira namwe ibyiringiro byo kubaho. Apfa aryama. Nico gituma urufu rw'abakiranutsi tutaza tugwita urufu, tugwita ibitotsi, tukagwita gusinzira, tukagwita kuryama, kuruhuka. Kubera iki? Kubera ariho. Ufite Kristo ntapfa. Uwariye Kristo utapfa. Ufite urufu rw'Umwami Yesu ntazapfa. Ufite ijambo ry'Imana ntazapfa. Ariho. Kwiyegurira Imana nukubaho. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Aravuga ngo ibyiringiro byiwe azabiryamana mu mukungugu, abigirane ikuzimu, ngo azazuka, ngo abizukane, ngo azirebera Imana ye n'amaso ye atarayumva. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Hallelujah. Vuga ngo amen. Amen. Yari yarihaye Imana, yiyegurira Imana, ntiyandurisha n'icyo ari cyo cyose. Ibyago bikaza bikamusiga ari Yobu, ibindi bikaza bikamusiga ari Yobu. Yobu yiha Imana, yirekurira mu Mana, kubera ko muri yo hariho kubaho. Iyo dufite urufu rwa Kristo, iyo dufite ijambo ry'Imana muri twe, sema amen. Kwiyegurira Imana si ugutanga umubiri gusa. Paulo yaravyanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 13, avuga hejuru y'urukundo. Aravuga ngo nubwo watanga ibyawe, ngo ukitanga wowe ubwawe. Sema amen. Amen. Ngo udafite urukundo ngo nubusa. Ari umuntu wotanga ivyiwe adafite urukundo. Iyo fenomene murayumva? Ngo habe nubwo wokwitanga wowe ubwawe, ngo ugatanga umubiri wawe, ugatanga ugasha, ngo udafite urukundo nubusa. Urukundo yavugaga niki? Zanditse muri Yohana 13, 14, 21, biravuga ngo gukunda Imana si ugutanga. Si cyo kibanza. Yesu yabwiye abafarisayo, arababwira ngo muzi kwigisha ibitari byo mwebwe abafarisayo. Abafarisayo ngo bakundaga kwigisha gutanga, bagakunda kwigisha ibya 10 n'amaturo. Arababwira ngo mwabafarisayo mwebwe muza mucurika Bibiliya. Hari abantu baza baje kwigisha Bibiliya bakayicurika, bakayisoma icuramye. Arababwira ngo ninde wababwiye ko ikibanza ari ugutanga? Mwirengagiza amagambo akomeye yo mu bwami. Amagambo akomeye yo mu bwami. Sema amen. Amen. Sema amen. Atukuzwe. Matayo igice cya 23. Yabwiye amagambo 3 akomeye yo mu bwami azabanziriza ayo ngayo. Sema amen. Atukuzwe. Aramubwira ngo ijambo rya mbere nukutabera, n'umuntu utajubera. Mube abantu batabera, mube abantu bavuga ukuri ko kuri. Tiyagira ico muhisha, tiyagira ico mwite, tiyagira ico muvuga ukuri ko kwa. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Cyaka birarababwira ngo mugire imbabazi, muba abanyembabazi. Narababwiye ikimenyetso kigaragaza kuri muri Kristo Yesu. Ico ni kimwe. Muba abantu bagira imbabazi, mugire imbabazi, mutanga imbabazi, mubabarirane. Sema amen. Amen. Ayo na magambo akomeye yo mu bwami. Icyaga tataramubwira ngo nukwizera, bijya nari mbabwiye gutega ugutwi. Kwizera. Sema amen. Amen. Ingwibindi bibone kuziraho. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Hallelujah. Kwiyegurira Imana rero. Asifiwe mukozi. Atukuzwe. Sugutanga. Gukunda Imana sugutanga. Gukunda Imana nukwitondera ijambo rye. Niko Yesu yavuze muri Yohana. Aravuga ngo nimwankunda ngo muzitondera ijambo ryanje. Muzitondera amategeko yanje. Muzitondera ijambo ry'Imana. Ngo muzakundwa na Data. Ngo kandi Yesu azabiyereka. Ngo nimwankunda ijambo ry'Imana. Gukunda Imana, kubwira Imana ngo I love you, nugusoma Bibiliya. Wamaruka yumva. Sema amen. Sema amen. Amen. Ntabwo kwandikira Imana ngo ndagukunda, nda nubwo woyibwira ngo ndagukunda. Niba ushaka gukunda Imana injira muri Bibiliya. Uraza Bibiliya uzikwise ahantu hose. Aho uzozuja muri saro usange Bibiliya.
uje mu gitanda usanga bibiri, uje mu kazi muri biro usanga bibiri. Usome. Sema amen. Uko niko gukunda Imana. Rero aravuga ngo kwitanga kutarimwo ijambo ry'Imana, kwitanga kutarimwo urupfu rw'Umwami Yesu muri wowe. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Atukuzwe. Kwitanga uko ariko kose kudasukumijwe n'ijambo ry'Imana, kutavuye mu ijambo ry'Imana, kutavuye mu rupfu rw'Umwami Yesu, kutavuye mu mirimo y'Umwami Yesu, uko kose ni ubusa. Uko kose ni ubusa. Nukunyagwa zigahera. Ubunyazwe burundu uko mama. Ariko gukunda Imana bihagije zuzuye nukwakira urupfu rw'Umwami Yesu. Nimwakira urupfu rw'Umwami Yesu. Hallelujah. Nimwakira urupfu rw'Umwami Yesu. Hallelujah. Kugira ngo mubashe kubaho kubw'Imana, ntimubeho ntimwongere kubaho kubwanyu, mubeho kubwa Kristo Yesu. Mu rupfu rwa Kristo tuharonka kubaho. Mu kumenya urupfu rw'Umwami Yesu, gutekereza urupfu rw'Umwami Yesu nukubaho kwacu. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ariko ubugingo bwose butagikora icyaha kubera Umwami Yesu nibwo buzabaho iteka ryose. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Yesu abagire neza. Asante cyane. Murakoze. Yesu abahe umugisha. Turabashimiye gose, dushimiye ko mwaduhaye umwanya. Imana ibahe umugisha. Abashumba, ababyeyi bacu, aposo, abakristo, abavandimwe mwebwe mwese, kwari ukuramukanya. Imana ibahe umugisha n'indamukanyo yacu. Yesu abagiriye neza. Mwarakoze cyane. Ahari tuzosaba kongera kubonana, tuzosubira dukorera muri Kenya umurimo w'Imana. Nimuza namwe tuzobakira. Yesu abahe umugisha mwinshi. Murakoze. Reka twongere ijambo ry'Imana amashyi menshi.